Salama kaboro lako kita solanasang, salama sitammu lan pak nanungan toraya, tanggala 25 bulan tallu tahun 2020 apa. Untamui te allu melo mai komi ta masambayang. Wambe kidao suruga kuresumanga pak kamasemi lako kami solanasang. Mang kamukan mi ben at baru lakinay umpogao tumintu pengkaranganki. Pak bunga na laki basa siya laki nannung tu kadammi. Tunduikan ni penama salo mi opuang matua na ya tu kadammi laki basa laki tandai tu batuanan na siya kipogao lan allo katuangki. Pagarri tumintu sala budangki mitarima kan temangando langan olo mala bimi lan sanganna puang Yesu puang pelakbak kasalangki. Amin. Ya tu Pak Basanta diala lamai surat na Rasulu Paulu lako kombongan Filipi pasala 2 ayat 92 saya lako 10 karua. Na kuat tu kadanna puang. Ya moto kamu mintu pak kaborokku. Susi tu biasanna mengkaulabang komi. Tang yaman na kedio na ren. Sangadin na ondong pole pake pa adena. Karitutu itu kama karimanan kalemi. Situru kama takuran. Siya kama parondoan. Belan na punga matua yang pasirundunan nilan kalemi. Laya tujong na pena. Ladi pogau na tetedio kama sorokan na. Pogau mitu mintu na. Dami paturui maknuku-nuku. Siya kasih tegeran. Anna tae salami, siya anna masallo penammi. Ammi dadi anak tang sayuan na pungamatua, diolutu may tokelok siya leko. Ammi pandaladala lako kalena, susi to apaparang lantelino. Ammi pak petiruan nitu kada katuan, angku masatuan, kaya lona Kristus. Kumuaya tu kapasilombangku, siya kamara atasangku, tae nalo salah. Mui susinna anna dipato odoraraku di boluan pemala siape suru kapatongan ammi para nuduka penangku sia sende-sende na sisola kamu masola nasang. Susiduka moto laparan nukomi sia sende ki sola. Ya tu Pak Basanta dipakondi lamisa kada parang susi bintoen ba'tulan bahasa Indonesia bercahaya seperti bintang. Ya ton naat tu ya to marasan lan pak tarungkuan tu Paulus belanna kama karitutuan na mengkaula sia umpatale kada kamasokanan na puang. Na pesa dingi mi Paulus kumua lamandapi mo kaatuan sungaana. Urungan ungkiring sura lako kombongan dio Filipi. Misa tu kadanna tula tatanga mandalan ia mo tulamay angka 22 nakua kari tutui tu kama karimanan kalemi. Apa rabatuanan na kadaya to? Kama karimanan kale ba tu kasalamaran diapa belanna pa kamasenaman na puang matua. Na adai ki Rasulu Paulus kumua takaritutui kama karimanan kaleta moi na dikua pa kamasenaman na puang matua tu di posalama. Ia tu na pa pakilalan Rasulu Paulu ia mo tu kama karitutuan. Tento maapalak bunga ia pinamelo siya malabi di tiro ke makaritutui tu toma parakana. Sabaian na tanga dikaritutui ponno turiu ungkabui naurungan sanggang tupalak kiato susiduka molan kapatongananta ia pinasundun kamakarimanan kale ke makaritutu-piki umparakai kapatongananta belanna tuoki lan lino ponno dosa sitonganna ia tukatuanta lumingkalan kamalilinan Buddha tahu lak binaporai tuolan kamalilinan. Ya moto saya la kototemo tontong bang pamengkarang tu Yesu undaka tolan kamalilinan
ulendui gereja. Susiduka mo kita inde kombongan gereja Toraja Tangerang, na tambai ki puang matua, tumintu kombongan la mendadi arrang, susi bintoen unarangi bongi malilin. Moi na dem masussa, siya narampoi ki parri, apa ia tu arrang tontong melo siya malabi di tiro. Tatengaray tu bintoen daw langi, anta tontong bang mengkilala, kumuala parang ki susi bintoen. Mintu kamakaritutuan na toma patongan, tang lator rosala di olona Yesu. Moi anta masussa, pena masallo tontong umpamatoto ki. Parang susi bintoen, ia mo kamalabiranna, toma karitutu, lako puang Yesu Karistu. Amin. Mai komi ta masambayang. Ambe kidao suruga, kuresumanga, temelambi melo, tumangka kinai umbasai sia unannungi tu kadammi. Tunduikan kituo matoto lan kapatonganan, na mintu penggauranki situru pa poreammi opuang matua, angki mendadi arrangmi lan telino. Pasakke mokan opuang matua lompatarru tekatuangki sia mintu agan pengkarangangki. Ada ikan ni tuo bantang lan kapatonganan untingayo temai mak rupa-rupa petoba lan tekulla kipatulako. Perangi te pangandoki opuang matua kurean sumanga kilako olo malabi mi belan na mintu na to kiangkaran tetelan sangan na puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Siulu solanasang pada mo kalandona tupak nanunganta. Pak kamasena puang matua tontong usi solangki tuo matoto mendadi arrang alan telino.